Inspetor Alessandra da Costa pronto a transferência para unidade especial quando o comandante-geral apresenta causa lolos, o sininha muda, né? Comandante Esquadra Dom Leiso, Inspetor Alessandra da Costa, alias Alex Samurai, a jornalista Cira quinta-feira, né? Foi participa comemoração lorong proclamação unilateral independência, badala hatnulo resistência e a prisão becora dele. Temporariamente, a parte se dá o catene lolos, cargo transferência idane, tamba idane decisão husi comando. Mas bem nessa polícia divisa nebe nehetang idane seila muda. Polícia, claro que sempre ia rotacionar. Rotação de transferência de Macmaiá, e a situação iraniana, amanhã, tempo sempre explica a hora de Macmaiá. Geral, competência no poder, utilizar pronto. Ada sangat oficial, né? Bahasa yang pikiran, sesuatu dia, pronto satu dele, asegura prestasi tidak boleh, pafila balik, awalnya Fatih baru dari spesial polisi. Pronto, sebelum terbemak, ini transfer dan bemak, mahal, aneh pessoalmente kata. E a situação daqui, agora, ada upaya proses development na terbantu yang apa sih maunya alas tanpa delay pronto lorong tohona dari ke bisa dia masih terima perbantu pun kita sudah punya kartu kemana transfer mana sehingga dia kartu maybe kartu nanti dia layak ini depende pak sila dia makan saya tempat bos dia tempat sila mai kumpul ke poder kalau tidak ada tak segera maybe ada polisi ya divisa agora tidak tahu sila muda na Fatih mantai ada kemarat bahira no pronto dia bahira ga oi ga tempo para clara ga amam barua pakai fresh valley Fatih sila bahawa pronto sudah so que muda sene mak bahawa nisa privacidade kata ladung anten di kaulen saya maybe nanti ada sila punya tulisan rumah ratus pemerhati bot, naik rumput ke hasil apa, tambahnya maka sidang yang kerja bot, baik ambil saya pahal, baik istilahnya apa, ala de tidak mak bapa. Di hal berontak tu bela apa, baik quando ia kalau rumah berontak responsabilidade, baik tu take present kalse. Para tu bela, na rumah yang dia oh kita boleh tambah, publik ini pasti yang kita oh murah kita kayu, murah tambah atau sekali kayu untuk kemana dengan implement, ya pun responsabilidade. Baik, pahal, vai porque betul tu nene, dia los que se trabalhou. Entretanto, processo transferência baniang se acontece e a lorong rua fulan dezembro né. Ao mesmo tempo, se irá entrega serviço para segundo comandante terreno, o de lidera a esquadra Dom Aleiso. No durante tinantolo liu, nia lidera a esquadra Dom Aleiso, o esquadra Cristo Rei, no dar comandante. Não consegue halo ona serviço lubuk, hamutu ko administrador posto Sira, tuir orientação governo niang. Reportagem Melda Fátima, televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.